Mangan jare Gusela. Ayo kita makan lagi. Ini gandul lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ibadallah. Bah lain. Makan besar. Ano yang tabangan? Keluit. Yan karung ngaran. Bruh. Sabar lo. Bukakan dulu Nania. Oh guys, ya jogang sama Ngani. Nah. Nak keluar. Lapar banget. Kontol gue, kontol.
Aku sang barang, aku sang anyep guys. Mangan cari kusela. Asap, keringat gua ngelet. Ada, makan dulu. Nah, sejak nih ya, ingat nih. Namun DP nani nih, banyak kelator si Meo. Ingat ha? Ingat baik. Jadi ingat bawa kan? Mandi beliin bawa kan? Mandi beliin bawa si usang. Udah, tetes. Bermeh, percaya nih kan?